थुगाई की निमित से अखोगी शिलोंगी रासबियारी थुगाई की अखोगी रेड लैंड है खंगनरिबा जगह से मणिपुर इतिहास दा सागोनरगा दुम लाबा मफम हमने हाइजबा तारे मसी थुगाई की निमित से अखोगी ब्लैक डे हाइ तारे ने ब्लैक डे हाइबगी मरम थुगाई की अखोई मणिपुर की पुवारी मुथनबा होनरपगा चप मानरबनिना मा थुगाई की निमित तारीख सुकसे अखोगी ब्लैक डे है पांथोप ताबने है ओजागी वफम थम्बी ओजा याम मरिक चुमी ताकचरे ओजा दुगा यामना मतम खराजिदा है तारे सुसिदा करीमता इन्फॉर्मेशन लाहोद्रबरा मणिपुर साइड तकी थुगाइगनो हाइबगी अथिंग मुझे केमते पिहोद्रबरा हाइबदो ओजा अनिसुबा पॉइंट वन थम्बी ओजा ओके कनो राकेशोर यामना नुवाइतबा कनोने हेडलाइन ख्वाइदगी मरुइबा को हेडलाइन नि हाइना कनो अय थमगे अदुका मियाम थमोइदा याम वाना लरिंगी तनी को मेथ्री की ओइबा डीपीसी पॉलिसी की मकादा मियाम जी यामना वाना को नलोसिलंदबा नमना चथहनबा लानमगी मनुंग द मियाम जी थमगा मदुगी अवाना मयाम मरखिदा मुसोजी अक्टोबर थाजी अकोइदा याम निंगदोन पोंबा सेप्टेम्बर अक्टोबर जी को अकोगी मर्जर एग्रीमेंट तोगी मतमदा एनेक्सेशन मर्जर की क्वेश्चन थोकिबा को एक्चुअली मरी लेना कनो सिदा कोई ngam yaib ki nang hai ki might is right ki kano ma chathare hai basi ma ko adu ta chena ma ki di information phangwa phangda badi soidra phangani maram di pda ki ma ki dagi singtoki ba harap ama ui ko yamna maram chadna singtokwa hai batare masi ki kan hena phajaba mong da kano ma sagani ko kan hai bi kano ma ko aduna tasingna di yamna ko ki miraba कि करो वाखलोन सेनबा अदगी मसा की खंदबा अदुगा समना हाइबदा करी हाइ तारे कि खुनाइ की मैतान असीबा हाइबा तारे को आई सी वाहि सिमक सिननिंगी मरम अदुना मणिपुर राजवारी मुथकिबैदा सेनरीबा इवन गवर्नमेंट की लुसिंग मसिंग गवर्नर दे कदगी हौरगा देन पीडीए की करी की लेबदा याम दायित्व लगम तोकपा हारिबा म्यूजिक से ममिंग मथा से अमुबा काली ने इरकांदा मणिपुर पुवारी दा अदुम चही गुदिंग की मसी ऑब्जर्व तौरदोनी को अखोगी खुनाइ यeknaba मौइना इवन कनो की आर्टिकल्स की डायरेक्टर मसाम अंगना मखोइ द कितंग हाइबिरमगदी नुवाइनी गायना खबर द फोंगतोपसी मसीमकी फिबम द असुकलो सही अनि दंगारे बसई चाम सुरगदी अखोनि हेरिटेज हाइनी गायना अखोनि लौरिबनी को अदुना क्या मरु ओइगे हाइबदा मसाइगी मणिपुरी राजबारी नत्रगा रेड लेंस हाइबा कनो से अखोइगी कनोनि पर्सपेक्टिव अनि दनि अखोइना येंगी से राकेशवा अमना एनेक्सेशन की पर्सपेक्टिव अमना मर्जर की पर्सपेक्टिव नि अमना नमफुदा सोइ तौकिबा सेप्टेम्बर तारा मरी अगस्त की 1947 दा कनो अखोइगी यानिंगदी सुम को अनि चटखिबा अदगी अगस्त 15 दा अखोइगी कनो से यौखिबा को अदुगा अदुआइदा कन्ना लालोंग सिल्लकांदा मसाइगी नमना 21 सेप्टेम्बर दा कपगी शहीद लौगिबा अदुगुमगी वारी अखोइगी मणिपुर की टेलीफोन लाइन दा करी गजे तोय थादतना हता कन हाउस अरेस्ट तौबगी मवंग को याम वारी दी याम डिटेल ओइग्रे डॉक्यूमेंट से याम लाइग्रे को अखोइगी सरदार पटेल नगा कनदागा इबा से पॉलिटिकल आसाम दगा इबा यारक्तर कांदा कन शिलोंग दा ब्रिगेडियर अमो लेत्रबरा गाइना कसाइगी हंगखिबा अदुगी चिठी अरोनबा मुजी यामना थोड़ेको दैट मीन्स एनेक्सेशन की मतंग दगी सु मसी याम मरुइबा कनो अमनि हाइबनि अखोइगी 1949 की कनो से एनेक्सेशन से लाना तौगिबनि हाइदना अखोइगी 1993 को नेशनल कन्वेंशन ऑफ मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट का तौरकांदा यामना फजब नेशनल कन्वेंशन अमने वारेप्ता फोर्सिबली एनेक्स तौगिबनि गाइना हाइबगी पर्सपेक्टिव के दसु यामना मरुइबा मोनुमेंट अमा हाइबा तारे अनदर सेंस ता इंडिया की मनुंगदा मर्जर अमा तौरगा जेन्युइनली नत्रगा मागी का नियममगी मखादा ट्रीटी अमा ओइना संगी हाइबगी अदुगम इंपोर्टेंस सु लैबा पोट अमनि को हारिबा कनोसे रेड लेंस को अदुना संग्रेना खंगलगदी मणिपुर जी मर्जर होइना संग्रेना खंगलगदी मणिपुर हैड बीन एन इंडिपेंडेंट एंटिटी को बिफोर मर्जर एग्रीमेंट अदुना नि अखोइना हिस्टोरिकली इवॉल्व एंड प्री एग्जिस्टेड स्टेट ऑफ मणिपुर गना am toina hairi se maramdi akoida already akoi 33 ediki yam adum hanjan hoi pangani mani historical kanoni ko akoidi state formation naidana phajana akoigi state kamai semga kadagi aji salai taret adigi community gi fru masa masa mayam ji punjalaga akoigi state semgrabani aduna written constitution je akoi loyum basilen 11th century the written early constitution system wa la ini ri makha da
second da matamgi modern and democratic constitution system 1947 da akoi la abani ko adigi 1947 Manipur State Constitution Act as pass tawduna ningtho humda to ki matung da ningtho gi power se titular king oina thamakanda masagi constitution ji la amatung da adult franchise sai batare 1940 ga IK Lai tau dana election tau rakanda aku ina member yang kai humdoina tau ba aku assembly di atas yang nama si aku jasana jauh ba ko jasana ga assembly hai dong nanti parliament hai dong ni ga ina aku hai na minimum ko Manipur Constitution Act 1947 gi makada aku 1940 ada election tau reko aduna aku lai tau dana ahan ba kanu si session nai batare parliament session ji aku kasai 18 October August 1947 ko saida khoi phamma bani ko aduna sigi October 18 dani akoina parliament phami ja hana Manipur gi ko swai sida akoi gi mari leina basing ase yamna kanu to hai batare sengna aina document gi phangbada rakhes kai gum amtanga haining ise matam dugi 1947 gi August kanu gi November gi tang mari da Manipur State Assembly phangi ba ko maduda Maharaj Pio Batana Chief Minister ga woi ba ko aduga ti bokun naga deputy chief minister speaker ga woi ba adugi warep number 1 gi ka resolution ga je Manipuri daga sumai iram menga sigi timbi ba sabagi ifam da khana ne duna makha yo warep singa si mot amata oina yana duna warep laujare ga number 1 da ngasai gi election tawringai gi manung da sakti yaudra koi Buddhisna Maharajna Bharat Sarkar ga hiram ahumda mari lena duna mapan thoram ko ngak sen ba amadi lambi thong ko hai Stanistini Agreement 1947 July asibu sabana mot amata oina yana duna thingle amadi Manipur satna dre ga ise assembly ware ko leirami ne ba sigi kana jida amtanga hayoge ko ani su point to da machine maram oiduna Manipur na Bharat ke karigumba hiram amata da mari lena dre ga ise assembly ware privatajin lauri ne ba aduna mathak ki wafam asibu yare amadi asibu khudak dagi Manipur satna ba hore amadi aya pire impan tarik ta impan ko si ire Maharashtra kano ko ye piro batta se minister and ti bokun deputy speaker guys soi toraga proceeding ga leram anyway akhoina yenga ibadi te kaisuna te red lane se kayam amna maru oige haiba matamda perspective mani lere NSX gi perspective margi perspective anyway within the constitution of India da akoi citizen amoina leire haragadi masigi oiba sabsaba akoi je entity amoina la aga Bharat agreement treaty ama tawnaraga akoi changki bani haibagi aduna akoi gi oiba kano je identity akoi oiba boundary akoi gi oiba kano se entity je amase mangan biya dia habji masi mangan abo hona bani aba Manipur demolition theory ne changjala ise aduna hariba demolition theory se yam kana changjala changjala kadori ko jikya akoi lu u phange maramdi tawre iba attitude mayam jina ko aduna hariba pose aroibada ai sangre ko poina thamba matamda hariba numit akoi gi rajbari muthar ki ban numit se sahi kuding gi mase amubu numit aina akoi gi palan tawudabani adu masida lairiba mari leina basing daita lairiba kano department gi head bureaucratic inefficient or bureaucrat sing karijing even government ki mi sing se amubu kali na tawraga miya mangda adum khungoi na gadongni charon suron bawa sinarang gadongni habi thamge yamna marik chumba wafam ne oza yamna thamo choni nga jo ba wahang amasu oiki adu bada du mase pali balenga akhoi gi mapi ma baw oiba singa amutang kenom akhoi gi masi thuga gi bugi matang da general miyoi sing adagi thugairo haiba gi order thoi ba sing je amtang excel lokha piraga di praja sing ju pengani adi lai ba si so sing na ju pengani thugai ki ba nimit che akhoi gi Shillong gi Raspberry thugai ki ba akhoi red land han khangnari ba jaga si Manipur itihas da sagona raga dum la aba mafam amni hajaba tare masi thugai ki ba nimit se akhoi black day ai tare ne black day haiba gi maram di thugai ki ba akhoi Manipur gi puari muthana ba honar ko ga chamana rabani na ma thugai ki ba nimit tarik sukse akhoi gi black day hana pangthok pata bane ha basi ozagi wafam mun thambi oza yamna marik chumi ta chiri oza duga yamna